Uyu niwe mugabo wa mbere ukuze cyane ku isi ya rurema, dore ko ari we mugabo wa mbere ufite imyaka myinshi cyane kuri uyu munsi wa none. Dore turi mu mwaka wa 2025, ariko biratangaje cyane kubona umugabo ufite imyaka 140 kuri we wamureba ukabona ko akuze cyane, ndetse wanamubaza ukabona ko ari gusubiza ibibazo, ubona ko gifite imbaraga. Ni umugabo uturuka mu gihugu cy'Ubushinwa, uturuka mu majyepfo y'Ubushinwa mu mudugudu ukenye cyane, ariko biratangaje cyane yuko iyo umurebye cyane amazina nyakuri bamwita Hu Jian, akaba ari umugabo ukuze cyane ufite imyaka 140, ndetse abakararugendo ubwo barimo batembera baje kumugabo cyane bamusangana ari kumwe n'umukobwa mushiki we nawe arakuze cyane, dore ko afite imyaka 100 ariko arakomeye cyane. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo batangaje benshi cyane, ndetse bakaba bari kuvugisha benshi. Ni umugabo utaruzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abantu benshi ntibari bamuzi ko abaho. Uyu mugabo bakomeje kumuganiza bamubaza amateka ye, bamubaza nimba mu muryango we baba barama, ariko kuri we ubona ko asubizanye ibibazo akabisubiza neza, imbaraga nyinshi cyane, ubona ko rwose ari umugabo ufite imbaraga. Uyu mugabo arakuze cyane n'umusaza, ariko na mushiki we tutibagiwe yuko uyu mushiki we nawe akuze, ariko akaba anatwara moto ku myaka y'100, ubona ko ntacyo abaye. Uyu mugabo ukuze cyane kurusha abandi ku isi ufite imyaka 140, abakararugendo bakomeje kumubaza bamubaza ibanga yaba yarakoresheje, kuri ukabona ko abaseka, nubwo umubiri we agaragara nk'umuntu kabisa ushobora kwitahira mu masaha birakurikiyeho, ariko muri we avuga ko rwose nta kibazo afite, ubona ko yambarira akagofero, akavuga yuko rwose ashima Imana, ndetse akavuga yuko nta n'ikindi kibazo cy'uburwayi afite. Ariko bakomeje kumubaza bamubaza ibanga yabakoresha, ariko muri we akabasubiza yuko rwose ibanga akoresha ari ukwiha umutuzo, kwirinda stress no kurya agatuza, dore ko mu byo yavuze akunda kurya ari amafi, akunda kurya inyama, ndetse akanavuga yuko muri we ikintu cya mbere ari ukwiha umutuzo, kwirinda stress, kwirinda ibyaguhangayikisha, dore yuko yakomeje atanga inama avuga yuko rwose muri iyi si abantu baraza abandi bakagenda, ndetse tukanasiga byinshi. Niyo mpamvu rero kwiha umutuzo ukiha amahoro yo mu mutima ari byo bintu bya mbere, ndetse ukanashima Imana yo iba yatumye urama. Uyu mugabo wavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse dore ko ari we mugabo wagaragaye nk'umugabo ukuze cyane ku isi, akaba ari umugabo ufite imyaka 140, imyaka abantu benshi bumva nk'inzozi, dore yuko ndetse n'abakurambere bariya ba kera mu myaka ya hambere abagezaga ku iyo myaka bari bakeya cyane, ariko bikaba bitangaje cyane ku myaka 140 mu Bushinwa. Ese ahantu benshi bakomeje kwibaza utese Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere cyaba kigira abantu benshi bakuze? Igisubizo nuko ari oya, kuko igihugu gikunze kugira abantu bakuze cyane bagira imyaka myinshi ni igihugu cy'abaturanyi cyabo cyo ku mugabane wa Aziya cy'Abayapani. Abayapani nibo bantu bakunze gukura cyane, ndetse ugasanga urubyiruko, abana bari mu myaka abateenagers bano bari mu myaka ya za 10 biragoye cyane kubabona, kuko usanga abantu bose bari mu gihugu cy'Ubuyapani aba ari abantu bakuze cyane, aba ari ubona ko rwose ari abantu bakuru, abasaza, nta rubyiruko, nta bajene wahabona, nta bana batoya. Abayapani rero akaba ari bo bantu bazwiho mu kugira imyaka myinshi cyane, kubera yuko bimwe mu banga bagiye bagaragaza yuko ari imirire, ibyo barya, dore yuko bagiye bagaragaza yuko bo birinze kurya ibintu bikomoka mu nganda, birinze kurya ibintu bikomoka mu bintu by'inganda, ndetse bino bintu biba byakorewe mu nganda. Bo barya ibiryo karemano, bita ku mboga, bakita no ku ndyo karemano y'ino ndyo nyine iri naturere, apana biriya birimo amasukari menshi, birimo amavuta menshi cyane. Abayapani nibo bantu ba mbere bakuze, kandi nicyo gihugu kigira abantu bakuze cyane ku isi, kinagaragaramo abantu bakuze. Ariko kuri uyu munsi wa none bikaba byatangaje abantu benshi kubona igihugu cy'Abashinwa, nubwo nabo bakunze kugira imyaka myinshi, akaba ari igihugu nacyo gifite abaturage benshi cyane. Uyu mugabo ni ibintu bitangaje cyane kubona ari we mugabo wundi ufite imyaka wagaragaye, dore yuko mu mwaka wa 2024 ubwo hagaragaye umuntu ukuze cyane, yari umudamu wari ukuze cyane, wari ufite imyaka 117, ariko kuri uyu munsi wa none hakaba hari undi umukubye ubona ko akuze cyane, ndetse akaba anafite na mushiki we nanone ukuze ufite imyaka 100, ndetse akanatwara moto, ubona ko nta kibazo afite. Uyu mugabo Hu Jian, ndetse akaba ari umugabo w'Umushinwa, umugabo ukuze cyane, watanze inama avuga yuko ikintu cya mbere ari kwirinda stress, ukiha amahoro yo mu mutima, ndetse ugashima Imana iba yakuremye igatuma uramuka. Yavuze yuko rwose mu bintu akunze kurya munsi anywa agapaki k'itabi akakamara, ndetse akakanywa akakarangiza, ndetse akaba ari umugabo ku myaka 140 umara icupa rya wisiki akarimara.
yagaragaje yuko akunda kurya inyama, akunda kurya amafi, ndetse ibyo byose nubwo akunda kubirya rwose bayumva nta kindi kibazo afite, aba yumva rwose yakora n'udusiporo. Bamubajije bavuga uti ese watera popaje ebyiri, aravuga uti ahubwo n'eshanu tunazitera. Ni akagabo ubona ko kari kwiyumva, akagabo ubona ko kabisa wagira ngo urupfu rwarakibagiwe pe. Hari abantu babaho ukabona ko urupfu rwabibagiwe abagabo, ukabona ko mbese imyaka yabo uko byagenda kose umenya urupfu rutakibibuka. Uyu mugabo yatangaje benshi yuko bamubajije abana afite, avuga ko bamwe atakibibuka. Cyakoze nicyo kintu cyatangaje benshi, avuze ko bamwe atabibuka. Ku myaka 140 ni urugamba yuko uyu mugabo arakuze cyane, ndetse ni umugabo ufite inararibonye, dore ko kabisa yariye ku binyejana byinshi. Uyu mugabo w'imyaka 140 w'umushinwa utuye kuri uyu mugabane wazi, wagaragaye ko akuze, ndetse akaba anywa agapaki k'itabi akakamara n'inzoga ya whisky, akatungwa n'inyama n'amafi. Uyu mugabo kabisa benshi nubwo bavuze uti amahoro yo mu mutima, ndetse akanatanga inama avuga uti mwirinde stress, ahubwo mwebwe mwirinde byindi byabayobye. Uyu mugabo ukuze cyane. Reka twigarukire mu bihugu bishobora kuba bifite abandi bantu bakuze cyane, bafite imyaka myinshi cyane ku isi, bafite imyaka ndetse ukabona ko bakuze, bafite uburambe bwinshi. Uyu mugabo Han Jian ukuze cyane ufite imyaka 140 yagiye agaragara cyane ku mbuga, ubwo aba bakerarugendo bagiye bakomeza gutambuka. Bakomeje bavuga yuko byabatangaje cyane kubona umugabo nk'uyu. Byakoze umurebye ku mubiri nta kanyama kariho pe, umurebye ubona ko rwose nta kintu kiriho, ariko amagambo afite n'ibyishimo afite, ubona ko rwose muri we nta stress yiteye, kandi ubona ko rwose muri we yiyumva nk'umuntu ugifite ahazaza hiwe. Uyu mugabo watangaje benshi cyane, ndetse abenshi bagakomeza kuvuga amagambo bavuga uti ntago bishoboka, utu ahubwo ni akadayimoni. Uyu mugabo ni ibyanyabyo kandi si inkuru mbarirano, ahubwo uyu mugabo ni umugabo wabayeho unariho kugeza ubu ku myaka 140 arerambaye, ndetse na mushiki we w'imyaka 100. Uyu mugabo Han Jian akaba ari umugabo w'umushinwa, ndetse umugabo uri gutanga inama nyinshi cyane. Ari gusurwa kuri uyu munsi wa none, byagaragaye yuko na perezida yavuze yuko rwose akwiye kuzajya kureba uyu mugabo. Abenshi yuko ni umugabo utakunzwe kubazwi, ndetse no mu ndangamirere yiwe bose n'ibintu byagiye bitangaza benshi cyane, kuko bavugaga yuko batari bazi ko hari umuntu wabukuze bene aka kageni, umugabo waba ufite imyaka ingana utya, umugabo waba agifite imyaka iri mu 140, kuko abenshi bakomeje bagaragaza yuko muri ibi binyejana turimo abantu benshi bakura, nuko ikigereranyo ari ku myaka 70, uwo muntu rwose aba yakuze pe. Akaba ari iyo irengeje rwose uba waramye nta kubutagize. Ariko bikaba bitangaje cyane yuko uwagaragaye yari afite imyaka 117, ariko umugabo w'140 akaba ari umugabo ubona ko akifitiye icyizere. Uyu musaza ubona ko rwose ari umugabo ugifite imbature imbaraga, ndetse akaba ari umugabo ufite utugambo ubona ko nta kibazo. Watanze inama nyinshi cyane, izi nama nyinshi cyane se kuko umuntu yazikurikiza. Izi nama yagiye atanga avuga yuko umuntu yakwirinda stress, akirinda amaganya, akirinda ibyamuhangayikisha mu mutima, ndetse agatuza muri we akaruhuka. Ese kuko nibyo byatumye agira imyaka 140. Byinshi kuri we, byinshi mutagiye mumenya, byinshi ku mabanga yagiye ahishura, ndetse akavuga yuko yagiye akura, ndetse bigatuma ari we mugabo urambye ufite imyaka myinshi cyane kuri uyu mugabane, uyu mubumbe wose w'isi. Tutibagiwe ko hari umushinwa, uyu mushinwa w'umugabo witwa Han Jian ufite imyaka 140 y'amavuko. Ni umugabo kabisa uri gutungura benshi, ni umugabo wavugishe benshi bakavuga uti ntibishoboka, abandi bakavuga uti se koko nibihe bishoboka bite ko umuntu muri iki gihe turimo ko hari ibiranga ndetse n'imirire, ibiryo abantu barya bigatuma ari byo bintu bituma abantu benshi bashobora gusaza imburagihe. Ese uyu mugabo koko yakoresheje iki? Ese koko naka gatabi kamufasha? Ariko nanone bamwe bakavuga yuko abahanga bagaragaje yuko iziriya nama yatanze bishobora kugufasha, bikaba byatuma umuntu arama cyane iyo utahuye n'ikindi kibazo cy'uburwayi. Uramutse udahuye n'ikindi kibazo cy'umubiri ushobora kugira iyo myaka 100 ukanayirenza, yuko we afite imyaka 140. Bamwe bakavuga yuko rwose ari ibintu bidasanzwe kubona uyu muntu yaba akiriho, ariko wamureba ukabona ko rwose nta buzima, yuko ukimureba ukimukubita amaso ubona yuko rwose ku mubiri nta kariho, ubona ko rwose ari mu bitahira. Ariko ugatungurwa n'amagambo afite, ubona yifite icyizere, avuga uti rwose ngiye ndakomeye, avuga uti ngiye rwose ntacyo mbaye. Uyu niwe mugabo wa mbere ufite imyaka myinshi cyane, ufite imyaka myinshi kuri iyi si ya rurema, iyi si Imana yaduhaye
yaduhaye umugabo Han Jian w'umushinwa, akaba ari we mugabo ukuze cyane, akaba ari we mugabo iyi si tunze ugifite imyaka myinshi kurusha abandi bose, ndetse no mu myaka 10 yashize niwe wa mbere. Ngayo nguko rero nkaba narindi kubagezaho umugabo wa mbere ufite imyaka myinshi cyane kuri uyu mubumbe w'isi ya rurema Imana yaduhaye. Niwe mugabo wa mbere ukuze ufite imyaka myinshi, ndetse ugasanga abantu benshi byabatunguye ku myaka 140. Mwakoze cyane kubana natwe, nge ndakagaruka. Ciao ciao.